nyowenkanye oha 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 nyowenkanye Yes, amazina ni Dr. Shy program nekiri jime birwa mukaga Shy na necuka mpaka sha mukaga chap chap cyaro muri Mackenzie Street kandi nganira n'abashaba bakuru abakureba abashaba town abakora ki yagira ngo mukwatira ha business kandi program nekiri jime akashoshoreshe nyowenkanye no kuganira n'abantu bari hameremo nabakora tukareba ngo bashamwe banzo kiriza ibintu business ija kiriza kashaho business njija TV West niwe yakora ki niwe yachikwataho iyo nokora kina naki akarango naka chance katere aho naho nakweza seconds 10 akarango boka tireje na kamera kakwati business yanje neji ninguzo buhunga amate chayama chapati amandazi banzi yona mbina kandi mobile bakasa ni mushanga hari muguza ayikiriza anshashura ba customer banje nababona hati ekikopo ekiye kine cyacece eki nice ninjiguza siringi 10 ya chai kandi yo bushera siringi 5 kandi shobo kuroza nyonanye nondo zikunakudera hati nyona kwakarango iyo 200 ya mau eji nice ne ya 5 yachi obushera kandi ya chai ni siringi 10 kandi ya porridge ni manyiso bushera porridge nibwo bushera siringi 5 hati wonanda kumpaki nagenda ko buhunga ubukosya reka tukuza kunyosya aho mangu kanyije kankubuze urya ha TV West sebo abanya Uganda ningashemye tegitarenda kupakasa giryokwe nogereza message ha abatakwenda kupakasa abo nabo kwiba babatera babona bararaciro bazamumore sente zibaburira kunkanyoni nkose mkono yanje ndya chamusana ndya hina kanta kuwagamba bazaha memory nico ki akatarekensi ni district ne cyaro ne tawuni ya maw ekinachura na nyamuno kubanza hari nakatara kabacara kariya katara kabacara bo bakashara hemirimo bakora kibajya bakora katara basharaho bayanga kutandika amaduka basharaho bayanga gukora cyabcara katuga hemirimo by'abacara gibacakore minji emirimo ngambere emirimo nka etane by'abacara gibakora imbasa kuteko bushera nko mbutambuze nyekorere mineke nkejo ngitambuze nteka ka hotel nkako nguzemere yanje enyanya ubutunguru nkora kadara nkako mbeho nabana babeho chunga bo bakashara bakora bo bakashara mbabereka kanda katarako katugambe bizu bya katarako kabacara bakweguza ebizibu bya katarako ni byingi echo kubanza ni sirimu echa kabiri bakuyitarayo echa kishatu bakutera urubare ne byayongeraho so nebatina maka hari umucara ya kigamba yebare munonga nebashisha namaka tukwe bashisha namaka gabo bantumwe no wajangu bakweto kwegaruka mwe bakore ibintu byo mukono gwabo byo kwetungura babeho nkabandi yebare munonga chonka banzo tamuza kasheraka kabatwarire bakanywe akarango bakateraje imubana abantu mwatuganire mukake bati nabagiro bo bakangane no mushamukuru hanuya ahantebe turebe ngo twaka kiri jime program na TV West agandisebo nimbasa kushitamo kacaha yebare munonga kunyikiriza tibera shishe mpare yanje yebare munonga amazina nabakweto Maitake stress dikenes hati yebanze yemereza mukace tugane just edakike moto ineshonga bakweto twese jekenes umugufu ni keno iwe onemi akenga inemi yake 17 nyoku narebore umugufu kare nyomutima gunya ngo noshangu boni ko muvaka ya chamshanzi onemi yake 17 mwene cyari teenager yebare munonga akintu cyo gukora icyo kupakasa iyo nokora muri muki ndiya kusiga imbera wanyuma pa ni ndanda okashoma ninga torashomere byo kusoma mbwe tibinabigenzo munonga na nasare toragira basiremo nasare kagira batama okashoma icyakanga ikubiri icyakanga nkakumu mu cyakabiri okashoma nasare ngeno washoma cyo kwanza ne cyakabiri okume cyakabiri yes yebare munonga program ne kirijime na Dr. Shy aganda mwana we bakweto Kansime Dalton washitama jaho natuganira TV West kare katuganira kashitame hanuye ba mazina bakweto ha Kansime Dalton TV yoro hono jimanya ni bajete ha TV West ne koraki ne hinda
akeshongora kakira kutera TV West nikeshongora kati turi maje turi maje hazana nimbuza kandi cyo nkiwagamba akoni bajana baketa ki turi maje no manyaka kweshongora na kugira ngo basamparinge mo kabaterere muno basakatera kandi uyishongoza mani fato muzindaro ka samparinge turi maje scream dome fina maje badere music fina maje turi maje tetibongo ndabafara atari kusomesa bafara usomesa ubwo mwana mwene ubwo ine talent chap kamwikiriza banzo breathing in isia utakatina akesho ngora kukankwatira microphone nyindo katere chap kanji kwatira katere ukeshongoza mani turi maje scream dome fina maje badere music fina maje turi maje tetibongo nimsege atari kusomesa bafara watemisa kuba Zidane turi maje Rimdom fiena maje bale dem music fiena maje turi maje tatibonga nebnsege ogo mwana yanshemeza yanshungura keshunguru ati akeshungura kandi kina ninkubuza kicira kweshungura TV West nkaja nehinda TV West nehinda no kamanyako keshongore TV West nehinda amana katankati nehinda TV West nehinda TV West nambemwe hati yonko mwana muto ori ya program ekirijime na Dr. Nyora ndebereho bishu ndyoha Dr. Shai ukandeba hi TV program ki TV West program ekirijime reloaded tukwe ekirijime ki reloaded yabare munonga nokunda cha kirijime reloaded show yanje iwe nonkunda hoki nyendo kingambire nogambaje no buzaje abantu byahwayo ngambira kinyo nahura nashemera no kushemerura ekitinara kingambire eco ni nogambaje no buzaje abantu byahwayo mwenu wangambire ibintu kankuke na haga no jimanya yebare munonga ngambire ibintu birunje munonga byanshemeza nashemerura kandi nanye nakunda ngambire amazina gawe gombi ngambire na nishomere kushomeramu kugira ngo meni inkura musira nanye nanda hariya amazina ganje menye takansime Dalton nishomera mbara municipal school tunga no kimangu no gambaje haza niyo nokunda abantu arikuwampa haga kandi ugumize mwaho urukunda abantu twe ego hariko kukunda no kukunda toine kuboyine sende kukunda abantu no kimanya eco abantu no bakundiraho chap tukwe ya mawe chap nyendo basigire ka message abana bari yokwe ka message kakubatungura ka message karungi ko kubasa kuhereza abana bato kubahabura ninda musaba abazire banje na nabanywana banje na nimbabura na nabana bakoreki bareke gumane bazenga kubane babasa biba bareke kuzenga kurwomuka batine rusa babasa kora ki kwibeka babasa biba babana abana kubiba bakaza kubasadaka mbwene bagumomuka mpaka bazire bakozere ki wasigaruriyo mpaka bazire bizire wasigaruriyo amazina ga wasigaruriyo amazina ganje nasigaye ndikansime Dalton kurwo mwishomero riha mbara municipal school cyakangahi cyakabiri kandi abicakabiri wabaramusi yego yabare munonga kandi amazina ndi Dr. Shaya program ekirijime naninganda na munani wanje hano yo unashango mukatari ayanshemeza munonga akukira abana bono mu Uganda kugira imico mirungi tukukitimira mukama webare mukama yes yasima mukama kandi mwe bana mu musime mukama ni mabakuru musime mukama nasigara ndi Dr. Shaya tucyari muri nyowenkanye otakarugaho nyowenkanye oha nyowenkanye